opcije Jeffrey V, ako ne grešim, odradio da kroz konzolu generiše kontroler, model, je li ima nešto u petici tako? Da, naravno, sve to postoji. Znači, vi sve pravite, možete, sistem generiše bukvalno sve. Vidite, kasnije tamo imamo events, jobs i tako dalje. Znači, objasnjam šta je to. Sve se to pravi i mnogo skraćuje, da kažem, ručno se to pravi. Sad ovako, DB, Query Builder. Kad vi imate, recimo sad neko, mi smo sad napravili neke kontrolere, imamo bazu, u bazi imamo, na primjer, 10-ak nekih tabela i tako dalje, i sad imate Query Builder. Znači, Query Builder je povlačenje tih podataka iz baze, ali bez modela. Znači, vi možete da imate model users. Recimo, ja kad kažem new user, pa kažem username jednako, na primjer, Stefan, user save, to je preko modela. Međutim, ako ja nemam model, ili ako mi za neke tabele uopšte ne treba model, onda ja mogu koristiti model DB. Znači, ovo što je dobro da ja mogu da kažem direktno u kontroleru da povučem neki podatak iz baze. Kad kažem, znači ovdje moram da pozovem samo tu klasu preko komanda useDB, znači na vrhu kontrolera gdje imamo namespace, ispod toga stavimo useDB i na primjer ovdje users, db table users get. Ovdje smo znači došli do toga da mi pozovemo, da kažemo, klasu db koja izvuci na podatke iz tabele users i ovo get znači sve podatke. Sad, ja mogu da kažem ovdje isto to, users, db table, users, znači, odnosno ovdje fali sad, znači ovo mi je neki niz koji ću ja dobiti odavde, iz tabele users, gdje je, znači where, name jednako John. Ovdje ja mogu da stavim isto zarez jednako, a kad idem samo direktno, znači where, ja mogu samo da dam dva parametra. Naprimjer, where name jednako John ili where status jednako 1. Sad, ako ja hoću da i treći, da kažem, više, naprimjer, gde je, recimo, age veći od 18. Onda ja kucam ovdje where, age, pa onda stavim veći 18. Mora niti. Pa u suštini može, ali može i ovako da će se pravi, kažem, ovdje se sad može se spustiti u novi red pa da imamo where, ispod. Zato što to nije toliko loše u praksi, isto tako možemo da pravimo join. Ako hoćemo sa drugom tabelom da pravimo join, isto možemo da kažemo join. Sad, ovdje gdje je where, opet kažem, ovo je najosnovnije. Znači, ovakvih, da kažem, kao što je where, ima, ja mislim, sigurno jedno 30 možda, različitih, na primjer, where in, id, pa onda mu damo neki niz. Na primjer, recimo, to ima smisla kod proizvoda. Daj mi sve proizvode, gde su, recimo, gde je kategorija id u nekom nizu. Recimo, niz može bude 1, 3, 5, 7, i on mi izvuče sve proizvode, gde je kategorija id, ovdje znači where in, pa nešto, i tako dalje. Onda ovdje imamo between. Naprimjer, gde je nešto između, naprimjer, 5 i 10 i tako dalje. Da ja sad ne to pisao, kažem i objašnjavao sve, jednostavno odete na dokumentaciju i vidite, ovo je samo da znate što vam se radi. Dalje, ovdje što imamo, ovo je jako isto dobra stvar, count. Znači, ovdje bolje se zove user count, jednako tb user, znači table se zove users, i count. Ja ću ovdje dobiti integer. Znači, da li će dobiti 0, 2, 5 i tako dalje, znači to vidim koliko ima korisnika u bazi, u toj tabeli. Onda dalje imamo ovdje user table users, select, name, email, as user email, get. Sad, šta to znači? Vidjet ćete u stvari da ovdje nisam napomenuo, imate ovako. Ovdje imate get, znači sve, ili all. Znači, dajte mi sve iz tabele users. Međutim, ja ovdje mogu kažem first. Daj mi prvog korisnika koji se zove John. Znači, to je first.
onda dalje imam count, znači da vidim koliko ima, i ovdje imamo select, znači on će ovdje da vrati znači samo ime i e-mail. Ukoliko meni, na primjer, ja pravim sad recimo newsletter neki i hoću da izvučem podatke o korisnicima, znači treba mi samo ime i e-mail, iako oni imaju, pored toga imaju avatar, imaju, na primjer, text about me ili šta god. Znači, meni u ovom slučaju treba samo ime i e-mail, znači ja onda bukvalno samo koristim select name i e-mail, i ovdje, znači, u tom, pošto ću ja dobiti ovdje niz objekata, ovdje će se zvati email, će se zvati user email. I ovdje imam, samo da vidim, da, ovdje znači za joinovanje, users, znači join last, možda bude samo join i tako dalje. E sad, ovo što treba da znate kod users, znači to često ljudi greše, to je, kažem, čisto i neko pitanje na razgovoru za posao i tako dalje, da li tabela users treba da ima sve podatke o korisniku, kao što su, na primjer, koliko ima godina, datum rođenja, avatar i tako dalje. Znači, da li treba bude sve u istoj tabeli? Znači, odgovor je ne. Tabela users treba da ima samo ID, email, password i token za recovery password. Sve drugo se šalje u tabelu user details. Znači, gde imamo user ID kao neki key, koji, znači, preko tog keya povezujemo tabelu users i taj user details, i u svoj tabeli user details imamo sve drugo. Znači imamo age, avatar, tekst i tako dalje. E sad, zašto to? Zato što, na primjer, često postoje neke, kažem, funkcije gde vama treba samo ID. Znači, zašto bi ja sad učitavao sve tekst koji možda bude na 5 strana i tako dalje, znači ne treba samo ID, to da znam. E sad, isto tako, na primjer, što se tiče prava pristupa, u nekim većim aplikacijama postoji tabela, na primjer, user rules ili tako nešto, ili user access ili tako nešto. Tako da mi imamo user ID i imamo šta on može da vidi. Znači, recimo, action ID ili tako nešto. Što znači da tabela user u suštini treba da ima samo ID, email i password. To je, da kažem, za sve veće aplikacije gdje god da vas pitaju na nekom razlogu